Thank you, Mr. President. murakoze nyakubahwa perezida. mbere na mbere reka ntangire nshimira Slovenia ku buyobozi ifite muri uku kwezi muri iyi nama y'umutekano no kuba yarashyize kuri gahunda yayo iyi nama iyi raporo yerekeye MONUSCO. Burundi burashimira kandi umunyamabanga mukuru wa LONI kuri raporo ye. Tunashima imbaraga MONUSCO ikomeje gushyira mu bikorwa ikorera muri Kongo muri ibihe bigoye cyane. Turashimira kandi amahirwe twahawe yo gusangiza inama isesengura ryacu ku mutekano, kandi turifuza gukangurira inama kwitondera cyane ibintu bikomeje kuba bibi ku rwego rw'umutekano n'ubutabazi, cyane cyane mu mujyi wa Uvira n'inkengero zawo, hamwe n'ihungabana rikomeye ry'abaturage bakomeje guhunga, aho hari impunzi zikomeje guhungira mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko mu ntara ya Bujumbura, cyane cyane muri komine ya Cibitoke. Burundi buramagana byimazeyo iyicwa ry'amategeko rikomeje kubaho kandi risubirwamo n'icyemezo cy'ibihumbi 2773 nk'uko bigaragarira mu kwigarurirwa kwa Uvira n'ingabo z'u Rwanda. Ibyo bikorwa byibasira abaturage kandi byateje ubwicanyi bwinshi bw'abasivili. Tukaba rero duhangayikijwe cyane n'ibitero byambuka imipaka birimo ibikorwa n'imbunda zirasa kure, drones n'ubundi buryo bwica, aho bimwe muri byo byageze no mu duce two ku butaka bw'u Burundi. Ibyo bikorwa bihungabanya ubusugire bw'igihugu cy'u Burundi, bigashyira mu kaga umutekano w'abaturage b'abasivile, kandi bikabangamira imbaraga rusange zo gushakira amahoro akarere. Twizera ko iki gihe gisaba ko kigomba gusobanuka ubutwari bwa politike n'ubufatanye bwa bose mu gushyira mu bikorwa byuzuye kandi budakuka icyemezo mu byemezo by'inama y'umutekano, by'umwihariko icyemezo cy'ibihumbi 2773. Imyanzuro yafashwe vuba aha harimo n'ibyemejwe mu masezerano yasinyiwe i Washington bigomba kubahirizwa n'impande zose nta gushidikanya kandi nta mananiza. Kubw'iyo mpamvu turasaba inama y'umutekano icya mbere kwemeza ko ibyemezo byayo bishyirwa mu bikorwa mu buryo butabogamye, kuko icyizere n'uburemere bw'iyi nama bishingira ku bushobozi bwayo bwo gutuma ibyo byemezo bishyirwa mu bikorwa koko. Uruhare n'icyizere bya MONUSCO biri mu kaga gakomeye. Turasaba kurinda abasivile, cyane cyane abagore n'abana bakomeje kuba bibasirwa kurusha abandi n'iyi ntambara batatangije kandi bashyiriweho ku ngufu. Icya gatatu, turasaba inama y'umutekano gushyigikira byihutirwa ubufasha bw'ubutabazi bitewe n'uko ibibazo by'ubutabazi bikomeje gukomera, ndetse nibura rikabije ry'ibikoresho n'amikoro mu nzego za LONI. Ibyo bikaba bigira ingaruka zikomeye ku bushobozi bw'amashami ya LONI guhaza ibikenewe by'ibanze by'impunzi zicumbikiwe i Gatumba no mu ntara ya Cibitoke. Turasaba kandi inama y'umutekano guhamagaza byihutirwa inama yihariye aho hafatirwa ingamba zikomeye zigamije guhagarika izamuka ry'ibikorwa by'intambara rishobora guteza ibyago bikomeye, birimo no gushyiraho embargo ku ntwaro ndetse na gahunda y'ibihano by'ubukungu mu rwego rwo gukumira ikomeza ry'ibikorwa bya gisirikare byica abantu bikozwe binyuranye n'amategeko mpuzamahanga, by'umwihariko itegeko nshinga rya LONI. Turanasaba inama y'umutekano gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu biyikikije mu bikorwa bihuriweho byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro, hubahirizwa byimazeyo imbibi zemewe n'amategeko mpuzamahanga. Hanyuma turasaba inama y'umutekano kongera inkunga yayo mu gushyigikira uburyo bw'igenzura n'iyemeza byo ku rwego rw'akarere, hagamijwe gushyira mu nyandiko ihohoterwa rikorwa no gukumira ko amakimbirane yakomeza gukaza umurego.
kubaka icyizere bundi bushya. Byongeye kandi Uburundi burifuza kumenyesha inama y'umutekano iteranye muri uyu mwaka ko bwafashe ku buryo bukomeye cyane ubutumwa bwoherejwe n'ibisasu byarashwe bivuye mu Rwanda ku wa 4 Ukuboza bigwa ku butaka bw'u Burundi muri komine ya Cibitoke bikomeretsa umugore n'umwana. Iki gikorwa tukibona nk'igikorwa gikomeye cyo gutera ubwoba no kugaragaza imyitwarire y'ubushotoranyi, tukaba tugishinja twivuye inyuma. Reka mvuge nsobanura. Kwihangana bifite aho bigarukira. Niba ibi bitero bidafite inshingano bikomeje, bizaba bigoye cyane kwirinda ko habaho gukaza umurego mu buryo butaziguye hagati y'ibihugu byacu byombi. Uburundi ntibushobora kwemera ihohoterwa risubirwamo ry'ubusugire bw'ubutaka bwabwo, kandi urahamagarira ko bufite uburenganzira bwo kwirwanaho hakurikijwe ingingo ya 51 y'itegeko nshinga rya LONI. Uburundi bukomeje kuba umufatanyabikorwa wizerwa mu kubungabunga amahoro n'umutekano by'akarere. Nubwo Uburundi bwagaragaje ubunyamwuga mu kurinda abasivile mu cyubahiro mu butumwa bwose bwo kugarura amahoro bwitabiriye, ntibushobora gukomeza guceceka, ntibushobora gucecekera imbere y'ibikorwa by'ubushotoranyi n'ihohoterwa rikorerwa ubusugire bw'ubutaka bwabwo. Ntibushobora guceceka imbere y'ibi bikomeje kubangamira ituze n'umutekano w'imbibi zabwo. Ubutumwa bwacu uyu munsi rero ni uguhamagarira kwitwararika no kwifata, ariko kandi tugasaba gukomera ko hakomeje kuba ihohoterwa ryagaragaye rigomba kwamaganwa no gufata ingamba zihuriweho zizafasha kugera ku iherezo ry'iyi ntambara ikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane uduce nka Uvira, kugira icyizere cy'ejo hazaza kirimo amahoro arambye. Murakoze. Thank you, Mr. President, and I don't have any intention of unnecessarily prolonging the discussion. Just wanted to clarify that Rwanda is not waging war against the Republic of Burundi and has no intention of doing that. To the contrary, there has been an attack from the territory of Burundi to the area of Bugarama in Rwanda and in some parts of the DRC, resulting into refugees coming to Rwanda. I believe the UNHCR is already involved in that process. So I wanted to make that clarification.